Gusto ka mag-diet pero wa ka kabalog unsa imong kaunon. O gusto sad nimo nga gamay ra ka gasto pero moniwang ka. So kani nga video akong i-share sa inyo sa gustong mag-diet. Kay para makakuha pud mo idea if ever nga mag-diet mo. First, kailangan lang ta og isa ka apple ug duha ka banana. Sa saging balag unsa nga klase nga saging nga naa sa inyo so pwede ra sad siya. O kailangan sa ta og chia seed. Dayon mag-add na lang sa ta og fresh milk nga lupat. Dayon sa pag-slice sa apple depende sa inyo kung unsa nga slice ang gusto ninyo. Pero mas better man gud nga gagmay ang pagka-slice sa inyong apple. Kay kung mag-diet man ka, kailangan jud ka og low calories. Maunang kani nga food is perfect jud ni para sa mga gustong mag-diet. Sa saging kamo nay bahala og unsa nga gusto ninyo nga style sa pag-slice. Dayon mas better nga gamiton ninyo nga saging is lakatan siya. Kay og lakatan man gud nga saging ang inyong gamiton is tamis na man gud siya. Isa sad ang saging sa nagdala og lami sa ato ang chia seed. Og anyway, ayo din ninyo pansin na akong kuko diha kay naman sana og pinanit sa lansones please lang. Pag human og slice sa apple og saging, isunod na nato butang ang ato ang chia seed nga 1 tablespoon og mag-add na pud ta og fresh milk. Kamo nay bahalag banabana og unsa kadagan ang fresh milk nga inyong ibutang. Dayon nag-add na sad ko og 1 tablespoon of organic honey. Pero optional lang ang honey mga ka-feeling pa kung gusto lang mo mutamis ang iyong chia seed. I-mix lang nagnyong mayo until mag-combine ang tanang ingredients. Dayon pabuta lang ninyo og 30 minutes para mabukad ang ato ang chia seed. Pag human sa 30 minutes, so ready to eat na. Og kani akong gibuhat is para ni sa mo ang travel. Kay lagi aning adlaw is manglaag mi og buntag sayo kay mi mugikan. Mao ning kani nga food perfect ni sa mga nag-diet kay lagi dali ra kay siya buhaton kung mag-travel mo. Kay sayo na kay siya buhaton og gamay ra sad ka og gastuhon. Ang chia seed manggod is perfect for the weight loss and good for the diet plan. Og mao ra sad ni akong i-share sa inyo, bye oy.